Muri Uganda imibare bamaze kwicwa n'imyuzure yibasiye umujyi wa Mbale imaze kuzamuka kugera kuri 22. Muri aba harimo n'abari muri bisi bagiye mu minsi mikuru. Amapfa n'inzara ikabije yatumye abaturage bo muri Somalia bafata icyemezo gikarishye cyo guhunga akarere batuyemo. Oni n'ishami rishinzwe ubuhinzi byavuze ko abagera ku 900 bamaze guta izabo muri uyu mwaka. Ku mugoroba w'ejo kuwa mbere inzego z'ubuzima muri Libya zatangaje ko imibare bapfiriye ahabereye impanuka y'ikamyo yari itwaye lisansi mu mujyi wa Bentbaya imaze kugera byibuze ku 9, naho abagera kuri 76 bakomeretse. Mu mujyi wa Johannesburg ho muri Afrika y'Epfo abarirwa mu magana bigaragambirije imbere y'urukiko kugira ngo bagaragaze uburakari batewe n'ifatwa ku ngufu ry'abagore 8, mu gihe abagabo 80 bakekwaho iki cyaha no kwibisha intwaro batangiye kuburanishwa. Iyi ncamake y'amakuru avugwa muri Afrika tuyirangirize muri Senegal. Ihuriro ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ejo kuwa mbere ryatangaje ko ryatsinze amatora mu nteko ishinga amategeko, ni mu gihe abari ku ruhande rwegamiye kuri leta nabo bavuze ko batsinze aya matora ku cyumweru.